Ka Central Executive Committee jong ka Seng Voice of the People's Party VVP menta ka sengi kala pelong ya ka jingelang nak menta banjit ya UCM bathamai sepok ka KHDC hadin ka jing ino kam jong ba simbor lang renja u badai UCM jong ka Khasi Hill Autonomous District Council KHDC u balabat menta la kumba new benai ai hadin bala thau ya ki isi hapok KHDC menta ka sengi nak kaliang ka Central Executive jong ka VVP ka lapalong ya kejingelang ha kapakalarai banjit ya uba Winston Tony Longdo ubadai UMDC nanong thamai constituency banbat ya katai ke suki CM hapo ke HDC kat kum karkom ka council ka haban khot ya ka dorban nak banta banjit ya UCM bathamai uba Winston Tony Longdo udai executive member ha ka EC balelam da uba simborlong renja ubabat ya ka tanat trades jong ka council ya menta ka KHDC kanang ap ya kara jong ulat lanu un pelong ya kedorbar nak menta banjit ya UCM bathamai sepok ke KHDC bat hadin baladep banjit ya UCM ka council kan sathau ya ki isi bathamai hapok KHDC u president jong ka seng VVP uba Aden Milar Basaimot haba pantip ya ka negara jong ka party balapangkit haba Winston Tony Langdo banlong kum UCM jong ka council ul pempenaro ya ke kerteng jong ba den silchen u MDC na Jayau constituency banrung kum UIM bathamai hapok ke council ha ke isi ke bathamai ke ba NC lam khamat biang ka Seng Voice of the People's Party VPP